know that I am loved by you, Abba Father. To hear your sweet voice say to me, you are mine and I am yours. Your grace comforts me. Your love is all I need. As you hide me under the shadow of your wings, I hear you say, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Though the storm rages on and I can't seem to carry on, that's when I say I trust in you, my God. I trust in you, my God. I will be still and trust in you, my God. How beautiful it is to know that I am loved by you, Abba Father. To hear your sweet voice say to me, you are mine and I am yours. Your grace comforts me. Your love is all I need. As you hide me under the shadow of your wings, oh, I say, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. For the storm rages on and I can't seem to carry on, that's when I say I trust in you, my God. I trust in you, my God. I will be still and trust in you, my God. My hope is in you.
Hosanna, Hallelujah, ile Yeshua, Baba Manuel Salima. Mimi imeamua ile Yeshua, Nehawa Menua Chamacha Uma. Hosanna, Hallelujah, ile Yeshua, Baba Manuel Salima.
Testing.
te whaelo atu I lo mutu lo whamaone I le tupulanga ma le tupulanga. Let us pray. Mato lolo tutu I lungo la fio. Whai longa o la mato whaaloalo I ate oe. O mato o mai e matu la mato tau langa osi e peo na masani ai. O kumoni e le mawhaia I mato o na whaia o le nā. Se whanga nā o tō mai lau puni. Mele fio mai a ngā ngapa I ae le tāpu I ngā a whaia ni. Mato te avatu ai le tāwanga e te tau mo no mea I lau fio. We're gathered here this morning, the beginning of Tafis Lafaka, as we discern our theme and pay attention to our community. It is our prayer that this week be healing and generative for us all. In Jesus' name we pray. Amen. Ese é o boa.
Word of welcome is in order to our guests and those who are joining us for the Tawhesina festivities this week. We have a theme, and one of our orators will elaborate on that later on. So, on behalf of the head of the church, I'd like to welcome you, offer you greetings, and give you blessings. As we participate in Tawhesina in 2021, it is my prayer that it continues to ground us. The platform provides an opportunity where we can gather as a community, and also an opportunity to contribute. Mela tātou rifo me te talo e le tua. Le tua tau tasi pa iai, le tamā le alo ma le amanga pa ia. E ma mawalunga la ngi o logo fio anga pa ia. Alo e sio na e lata mai ia e mātou. O sili ato ne lata mai nei lo le manapa o lo mātou mana waina i le ola. O e whaitawina o mātou no ulu. O e iloa o mātou vai vainga. Ua ao fo e lau sila. Lo nuku mai mātou uma. O mātou o mai le nei tai ao. Mātou mai le nganga whaafutai. Sulaina lo walofa. No mātou o lia le taulanga, tausanga whaatawsi le whai le nei fo i tausanga. E tele mano noai, ngā luenga sa whengai mai mātou. Salanga tia fo i le ola ma le soifua o lo nuku mai mātou uma. Wa iei fo inisi o le au lia mai le Tawhesina whaki o le nei tausanga. A sa mātou mafuta i le la tausanga. O le ua mātou o mai ai le nei whata manu ma le nei no whanga i le nganga fia ma le nganga whaafutai. Ona we e a mia le to e titi, ai whātutoe le to tele.
Mātou patu le vi inga ma whanetanga i a te oe. O no ia tau sanga e loa se fuwha o mātou ma osi na ai le nei whatamana. Wa vea ma ainga e na nofo ai tangata o Tumotu, tangata Pasifika, ia mai se foi tangata Samoa. Le nei atunu tele o whatawhea i mātou i ai. No mai mātou o mātou mātua matua a. O na pese i o i nei na matua i le whaailo. O i nei o i ai le saotonga mai a te o. O mātou o mai, o mātou ngā lulue, o mātou tilo. O mātou la mona i leo le ngāna whaafutai i a te o. O na ue tuku le manatu i o mātou matua a. Se wheso o tai mai le nei maua. Le whanau o mauai le nei anga tonu. O mātou whawhawina ai le tāwhasi le whaka. O lo whamanatuina pēr le tausanga ma le tausanga. E ese i mātou e pēr le whawina i mātou e lawa whio. E ese la mātou na ngana. E ese o mātou na natu. E ese a mātou la e. E ese fo i o mātou whisota inga whatamata. Ia lea o maua i la manoa mātou te whawina i o mātou nungu i nei. E whawai atu solo le tino lo lotu mai i la tō mai le tū ma le tū. Mātou te o mai se i o mātou sa imi po le alo fina ngalo mo i mātou. E le tō tele nisi e ngana i la mātou ngana. Awa tō tele fui le anoano i la tō e fia manao i na i e maua le ngana. Ia le nei lama la mātou te tālo le le i e maua lunga pere manatu o la o fio i tangata Samoa. Tangata o Pasifika. Ma so se mea lava o una ia ai le nofo sa o loto o tangata. So se mea o ofisi ia ai lona fia ai ma la o fio. O la mātou te tālo le le i o o atu ai le ngā luenga a le tāwhisi le whai. O te le manatu o tau ni ai tangata o Tumotu. Le ngata o le manatu o na lanu ese i lato o le mea lea e tautua o penga i o lato manatu. Ia whape foi. Ati na e ma pisinisi. O whapaleni a lato paketi i rungo. Patuo tangata matitiwa, tangata lana, tangata atonu ele o ato toro lato mawhauwhau, o mātou titalo lele i whaorola pe la o fio i tāwhisi na whai ma ia, a bea ma vai eni mātou tu vai ma ia i letau sanga ma letau sanga. E maua mai ele whasinonga o mātou tangata. Mātou whawhtai e ono la tōro teita ia le nei whatamana. O foi nātu lo lato suifua ma le ola i le nei foi ministry. Fua ia i la tōre manuia. Fua i le while mō. Ma whawhaunga le lei. Fua i le toa. Nei la tō ngona i la tō wala o wina mai ate koe. E masaka ofo i nātu e pēro lātou soifua mo la o fio ma lau whea. Whaftaina nei e kalesia. I me kalesia o mofo i wātia e tangata Pasifika. O mātou titalo. Ia utupe i ai whina ngalo la o fio i lau whai kānuenga. Ia maua e mātou me malosi. I lo tutele. Ma le toa. E whengai ai ma whawhitao le tutupu mai. E nei mai aso o tau mama o tāwhisi na whai. Mātou tu nātu rungo la o fio le li e. Whatasi mai lo ngā ngapa ia. Ta pena e la o fio mātou manatu. O mātou tautala. E whapefoi o mātou aina.
ma iau ngā le tāwhisi le whai. So taki ai mātou sa pala. Au atiri mai ai mātou ne li ie. Ni pale whengai o le manu o matala le lei. O le tua oi le pe alo i mātou i ai. O ne whenata. Mātou te whiwhia lava ale o le manu o le tala le lei. Ale o le tala le lei. O le manu. Ina nofo i ala i o tangata i lona masalafa. Malona whine mu. Malona i loa. Ia alau wala au lava i o mātou tangata mālue. I mātou moane e le whatau sunu ina. O le tala lei ma le manu. Mātou moane i le tolo le nale. Fisilingia ai. O whesa, o le talalei, o le ananu. A mātou moane i ei na mātou i loa ato toa lea o lo whinangalo. E le whaetu au la o whio. Ia te sau ia i mātou i le tukulanga ma le tukulanga. Pe o le mea ai e te tau le aso o mātou. O le mātou titalo le li ia i whapeina le tawhisi le whae le nei fo i tausanga. Na ne teki i mātou o li lifa tele i le isi tū po le tasi. A ia mātou whiwhie o ane le whatau sunu inga o mea lua. Le tolo o iai la o whia. O i nā oto ai se wala au o mātou fo i tūkulanga. Le ngata i le nā a le mea lo whatau sunu i ai le tulunga ma le mātou o manu. Le culture le nei atunu. O mātou titalo le li e. O mai ai mātou le marosi o ina to e titi mātou. A whatasi ma oe. Ia o le ato tele le. Ia le alo ma le sala laura o tala le lei. Lepo le laa ma lepo le laa i le nei aso. Ia lau maina ma le mana e o whenga ruenga la uka. Pa manatu mai ai mātou. I upu lawa la o fio e le fo i fua. Ia maua ni nganga stele o la o fio ma lo malo. Ia ngana mātou titalo le ni ie. Fatasi ma titalo lilo tangata lawa ia tai totasi. Mea lo mawha i o mātou loto ma manatu. O loana e sila fia ma mamai. Se e tali mai e tusa ma la masanga. Father, we thank you for this opportunity every year where we come together as a community. We are reminded how important family is in not just the Samoan community, but also the Pacific Islander community. Families are so important. It provides the basis for healing, for growth. We come here and we're told that that's considered nepotism, and somehow that's frowned upon. It's considered a conflict of interest. So here we are at the intersection of our Samoan culture, indigenous, and the dominant structure, the dominant culture. What should we do? Should we build our families? Should we continue to build our communities? Or should we borrow the dominant values? We don't have any good answers. But it is our prayer that as we continue to discern your will in our community, through Tawhisi Lawhai, we ask that you give us insights. Give us the gift of mindfulness so we can pay attention to the details. Pay attention to the forensics of our lives so we can concentrate on that which is important.
And from that concentration, insights will emerge. Insights that will serve us, but more important, serve your purpose for the Christian community and those with faith. We ask your blessing on each and every one of us, your blessings on our families, connected and scattered, and our Christian families throughout the world. We pray these things in your many names. Amen. Party with him and Mama Tata Sanford and waiting up. The make is a lot of things to be. I did it over the first way. We get to see the party and get us up. So some of them are like, yeah, I'm going to if you hear the committee for a foil, it's up to see the party. Not to take sweetness and blessing. They take them some good. That's our way, like, yeah, I'm in. They don't sound more at a time. They might be a telling time with my one time survive. The I even near Fatidi along Jennings. Sam Jennings, the two has a Jennings in Pana. They might be a long time for no family.
Ya tu mespati mula engo malone fatiu. Ele au ngale o le sale nei am tanga tafsi fa ia fatau ai alina. Le tatu waso tina aso tama e tatu lo tomati le sale lua o ke topa. Ia pe o le aso le nei. Fatau ai ai. Nele morte le tuai faftai komiti o tafsi fa ia me se fola ai no fatili Malone Jennings. Ia tu sai fo ia la tu sao o tafsi fa ia ni tu sana. Le fionga le tua la tato feto wina. O le tusi fifilia o le lua Samuel o le mutau pe fitu. Fe o moe o fe o koe sifutman faa. Our text this morning is in your bulletin, 2 Samuel chapter 7, verse 1 to 14. We'll be reading responsively in Psalm 1. Ua nofo le tupu I lona fale, o maua fo e ia le mapusanga mai le lii ai e waita I a te ia, uma I tu malapa. Na whamai leo nā tāno I le tupu, o me umau e whina ngalo I ai, ma liwa ne ia me e whaia, a wā o loo I a te oe ne li. Aluia, e te whaiatu I la o ona o tāwita, o loo whapea o na whai mai o le li. E te whaia e oe se whale moa o te nofo ai. O mea uma na o wheanua I ai man whanau Israel o uma. Pena o whaiatu ai ea se upu I se tasi I tu ainga o Israelu na o poloa I leo leo I lo nu o Israelu e whapea. Sāle mea tō te le whaiai se whale a rasi moa. Sa o iai fo I a te oe me umana e alu iai. Ma o whaumatia I o luma e na ita I a te oe umalawa. Na o whaia fo I mo oe le ngō mamano. Pe o I ngō o li te tele e langi. A fua mai le aso na o tō whia e whamasino e pule I lo nuo o Israel. O maua foi e oe le mapusanga mai a te au I e na ita I a te oe o malawa. O ta watu foi e le li I a te oe. O le a whaia e le li I so wai. O ia lava na te whaia se whale mo rowi moa. O te whatu mawina fo I no whali I alo na malo e whapapau.
Whamuia te le maina tu e ara tātou whaitau ma whakamolongo I upo la nā whio ma ia. Tu ma watu pe ia te ia na lava me inga. Nei o le whakapau whakapau lava. O le luas ku wha aile nei o tāwhisi na whaki. Ta rona whau maina nei malai. Mo ni tuela o whawhtai ma o whamalo I le tau le leo mana ia pe teia. Whatono o tāwhisi na whaki. O mai se langa komiti whafoe. Ro lato te penaina pele nei malai le tausanga ma le tausanga. O lau te talo I le tua I a maua lau tō marosi. I maua manatu. I maua le lotu tele. Tu te whai aile nei ngā ruenga o te pena o nei malai o tupulanga o tātou o tunu. Ni whamuia te le tua I tau le manga o tāwhisi whai ni tausanga. Mai pēla wana māsani e le tāwhisi na whai le tausanga ma le tausanga. E ielana ta ngā vai o le theme. O le theme la o whiwhiria le komiti le ne tausanga nai lungo e pultini. Ia tunuma e mo moe whatasi. Whatoa uloa nei ai tausanga nei le meta o tunuma. O te li maua mai au susuenga po le ale meta o tunuma. Yeah. You're never too old to learn. Le nei la taia. Ua ave lava no to whaia so fuina. Se tu sua. Ia wasana folasanga a se whapulanga fui. O le tātou tanga vai tāwhisi whai ne tausanga. Ia tu numa e mo whatasi. Yeah. We have a theme every year, like every year, and so this year is no exception. The theme is in the bulletin, and we have an expert who is going to share with us what the theme means. So how about a warm round of applause for Sufwayne. Amata se pamatalanga e tusai o palaui. Multeri whaftai. Sua toi no te tai o tātou sāmi. Nō e nia manoa. Ua te tala mai. Ana ia I foi a bunga mai. O le whapamoi. Nga te leo, nga mauru, nga mona I pere o te whamauranga. O nga hoporo ina o nga miti whafoi, e whia whatonu, e nga te leo, o miti tāwhisi. Ina ia, te pena se mana tu e taianga ai, me tāwhisi whai o miti sanga. E peo loa whangaina, e sunga I te tapu, salmona I ni taia. E thime ne maua, whanau o ni. O le toele nā whaftai e sunga mani. Tia kone ia ni ama mani o te lena komite tāsi whai. O muna tua ai no o whatu ato mai. I no whanua ni a whai se lau. Lua whai. Mane o. I no walau ina fo ia ko komite whai tāsi whai nā mai tāra. O te sosoani I wakalama. Umaua mai ai. E a fuanga o le whatinoina o ngā kuina o tāsi whai. Ma le tā whatolu o lātou nutia upu o le tāsi whai. Le tūsanga tangu I ngā fōi.
e whapea la le manatu. O le tā whatonu le. O le kisenga o whai whenau. Whioi o le tana le le whiwhiwhia e lana komiti. E komiti o tāsi whai. O e o lo tia upu o le taulanga o le siri o le pichi hala i. So e to whina whai pisanisi. E tasi e lana tūra toa o le atu. E pe o le tāwhatonu. E ua sawale whangaso o ma o le tāsi whai. O Yesu sui malatiti. O le ngana whawhtai no o toi la nanga e whaatonu e tausanga. Amana ia se tūlanga o tūra toa ma tūra whanga le atu. O pe o le mara uina e. Toi whanga tu ele tā whaatonu pe o tūhena tā se whai tēni o mai. Whawhtai atu. Ono ua amana ia se tūlanga fōi o tūra toa o le atu. E ana e tātou e whitanga. Ina ni whaka ni umi tāko ina. E ni mamai a jau mania ma komiti. E tapa mai o tauto wha ma whaatanga e na mia se sosoi. Patasi e ma paenga e liko ina ai o tau whina mana. Ina ia aunga nawa e ngāni o whai. Tātou community. Awa a ua natu tausanga o mai. E pio ia e le ute o themes o tāsi whai tausanga o mai. Ina ia whawhanga pēr. Ina ia ora pēr e whina. Leo mai whatasi o mai. E pita ia. Mese manua o te toi para au mai mani. Le e mani. O au le mau se manatu o tāsi whai. E pe ana mani e i whio pani a le tu. E whai mitia na tutoi. Ora mai lea o te mai o tu. O si whainga tā whau mai o whu. O rau tera mana tua. O ana whianga matai o rau toi whai se witi. Ana maa lia o le miti na o mai ata. Na o mai lia o auri. Mana e whawhanga anu tātua tua. Ona manu tāna kua. Tēnā ni whai e pani o i ka esi. Ora malanga i pasi. O ori i lua o o oi. Nisi ni leo tēnā whai. Kai ni whawhanga o leo tati. Tēnā mona e oba mare. Awha mai nana o tō sa pani o tū. Ina o te. Wa ese le mea o opi. Wa misi le mea tēnā wha. Ena on sa iare e mo tintini o e nai an sa lea. Male nanu ano o fisini na sauro a whawha. E se ane me o oe. Tuane a te hena o. E o mawhati ai o vai mahane whawha. Wa uere e ni e utuki. Te e o te mana tuo e mitini. Te whai ane o te mawhawha o le ane miti. O
people ngalo yete. Na utoe mtua na wewe na uta urugu ni neno wangu hai. Uta mabuwe hai. Mwana njia ni miswe na kanisia usifomo na telefono. O miti usifimu na tashifa. Mwengene mayata. Ole. Hiyo na ututamaki ya ile tato kutini. Kaya tutanga. Ese ay faani na ule tua. Usuma tukumani tato kasi. Faani ni miti. Faani ni tau wako ni moto tini mara kupenda wanelamu. Tepena ya kumako famu ni fimu mtosani. Au fama unanori ya tia mapendua teki baka mani. Ui rokore asisia hapa kore atu kufita ui marufi na mani. Ya tati yela ni territory. Tunuma. Mamuna not of Africa in the world or social. Tele la mona fuso tele. And the life of the church mona be amo. We know what so my retire and son why to me. If I figure out where I would see, they told me that if I have to see, now they know to ma, to when they look for a family, you can't fight. So, I didn't fight the window. Então, foi para o pulo, não foi mal, não, mas não, foi feio, mas já é Ai mea rofa tu fa solo le ama tu kulama mea rofa le tu generations love atacha tamai upulani after obsana nafo fawa oa o le tu fa solo le tu kulama le tu si fa uta ni tala ko gato mambo ya sana. Ewan fina ngalole tu e fia no nofo fatasi na gato. Ona le ana ia i la palo na tu. Ia no gato fa tau fi tomo no tai. Atono ina le tu o feta mata. Mana uku feta mai mai. O te polo ai tu. Se ta se fa no male. Ina le fai se family. Tano fai le tu. O le von te pena mai no fia fio mai. Inuti mea fatasi mai ta mai ta fa. Fast food to some. I'm happy to wait to talk with the family. Le umina tula I mai somewhere there to also. I want to add to our own men and more in one thousand fat. At the moment, I'm not to be. I'm a time I will find my father. Se não foi o tanto. E tu numa fantasia e pa io le tu. Ma non è questo. A mia non foi io tu fa solo mai se o mai vai tal. O dai ma non ti fa. O tu numa e ma san san. O le ne fai na buena mai le tu moto fit. What would it tell?
le awala na ave ai e tae mana tina whai ngā, le tu numa me mea umai, e whawhai ngā roi mai nei, tā ai le te tau wāne, e whawhanga mani tā kwa i e tu. Le. Na ui se awala, wala o whasahina e tuspa ia e tu na whai, au e te ngō. Ana wala ngana. O tau nuku i lau whanua o sana. O a mea o se mea sima o atu. E ala i whatau vina. O le te tau mua, ma le manu o te matai. O le tunuma, e ali ane tino pai hai, ma ele le maa o te matu tātu tau, po le tufuma tātu tau. O se poloka la au o e whiwhiina e au māno o e whaima. O na mane lea o e ano lea au tutu. Whaino na o whiwhi. O le mea tonu le nā e tau e tūnu. Ma le whamoe e tūku ma iaia nā e whamai nā. A tangaki ane i le tātou kurti e pi whaisini nefuma o msara. Ai o le antana ngā o mea mōtu. It is a wooden bowl. E tu whatasi e le tu fuma ana me whenua. E pi o le wha ieri anta leo te pena e mai. O me whainga ni na umana whina tātata. I se tō wane a se se a tātata. Ia mai leo i nā lea tātata. O isi, vaena rai sila atu le i tātata. O mea e whamaina e le tufunga tāte. O tufunga tātata. E ngā osi ai le nama. O whaari mai inisi o vaema o fuafuanga, lea o le natua, o mea e maua e ngā te whare le sani, e pero a tini e pū, ia ma nisi vaema o amu o le ngā te whare, e whaamo po i le whapena. A wara, whaiwa le tufunga tātata. Tu numa e mo e whatasi. O se upu o whatuina e o tātou te mā tūra toa. O e na whatu upu i le angatanga o le atu sana. E whaai loa ai, e ngā lua whatasi o te whunga tātata, maana me whenua. E loa ai, le ngā lua whatasi, e lua ai mātangi ai, leo si usitaki o mauri o mea e sese. E whao ngai ngai ngai. Leo pomare, o le sile mai mai whai moa e tangata poa na mua. E te nana fo isa ina nā iole kari sina. Ona e pē fo ringa mai. E anta mia mai e māngana me ama. Te muni po itu. E leo whai e iu me tātou kasisi. Tangata e te tau hao ni Yesu Masua. Ai o nā tātou te whaakatala ina, e ngāri koe whaatasi o mauki o mea ni whai o mea. E e whone tā ua, ma leo ngā. O le pitola aua ngāma ni ama ia i ngā koe. Ina nei whapeana nisi, Antonio e whaari a nāna le anga ia o e sāwa. E te mai le tala. E ala o na tau muri ma muri au loa a nāna ia ngā duenga o le whai. Ina ia i loa e le tangata o whia mai ma ngā duenga po le o lo tāre te. O na whanga manu i tapu. A ia i loa o na whaari walo i tu na whai. Io sei tu le anga
tātou mawhawhau i muri au roa o te moni o eiti i tau maki e nā. Whananatu mai a ngai o e woti i le tangata o soifua o whea mai manawe e whaano i sosi tuka whao. Tapu o nāwe, tapu o e alama se mea o lo whea mai. A tu ele tu whātasima upu o whatu i toi. O ngā whea lava e tātou te tā ape maama i ai e tātou whiau ma tiu te mga rena. O whatu sa ina ni tai hao e tātou sa lima o tātou si whai ua whiro si kuna tasi. E nei o tātou tu numa o e whatasi. Tu tongo o tu numa o e tu o lona maru maru tātou. Tātou whiwa i e whiwhi. O tātou o le whai ngā wena. Tātou te whatini i ngā whiau o tātou si whai ngā tōsa. O so se mai mai fina malu i aira mai kāresia, e whao mai mai. I tūro roto leo, whapena ai mai whawhana. Le nei o tātou tapu vai whatasi, ma o tātou mo moe whatasi, i tu tono e māna, mago le tua. E whapena i o se tu nuna. Ua mo moe whatasi ai, e whena leo, mōre mai. Ina nei o tātou manatuana i le upu mo moe. Ona le mo le mo tonu le tātou e au mau whaua moe. Hau tu whatasimo o whina mana. Ni loto o tasi moe moe, le fusia whatasi ai. Mo le wala wina le tua i sosi. I wana ka wina nā tari nako. Te le tātou mai whemori ai e whaare mai. Nā ata me whoi a whaare mai. Tana, whaafetai. Tūlanga mai. A tātou te pena mo le tawsi whaere, mi tau sanga lea wa anata. O le hawa tu huma e mo moe whaatasi. O tau whina ngalo mania mai komiti. Tau awe le tawsi whaere, mi tau sanga ui na whaamana, mana na whaafewhewhewe mai komiti. A o le te unai, le whaamoe moe e le le, ina ua tasi o tau roto. Si o tau o ane a le tu huma ne. E wawhane mai ai le ngana ngā futa. Wawhane mai ai mai a liane mai. Lo tau whaaro ina o tua whau. Le tu numa lea le o tau mani maloa. Mo o tau le whewhe wawhane ai le whaamau i lele o tue te pesima. A o whatino o na tasi o tau whenana. O o mo moe ai te tono le tu numa o le loto te o le whina whaamau na. Tu numa le moe whatasi. A poto se a whio ama, i se tani ngā maro, o upu ia e whaamai tu a whai. O whesila whai pa ia o le amalanga, ma pa ia o le mu. Upu e masa ki ai, o leo o whea ngai vini ma tāpana. O leo o tunuma e mo moe whatasi e so i pa ia o le nā tana nā atoa, te nani sa mātou whatai. Ina ua mai whatasi e tua, lana whanau e pōta pōta, whatino i le neisa whanau o le manawhio. Le so, leo o tātou tunuma i mo moe whatasi. Āmatanga o ngā wena o tāsi whakai ni Yesu. A se mamanu le fau o tātou maua ai whamawhan whananga mai tuse i tuspai. O tātou manino o lewa o whia tu numa e mo moe whatasi e tu mai tātou. Amen. How about a nice round of applause for those who
And part of my task is to translate what Suafuina so eloquently shared in the Samoan language to our young people. And as I was taking notes, I realized that Suafuina was discerning a very narrow path between the instruments, the objects, and their function. Right? I don't know if you're able to parse this out. So he said that tunuma is this physical basket, if you will, where these tools and implements gather. But they're only useful if they're able to tattoo. Right? The function is very important. So he was saying that all of us are implements, and we come together in the tunuma, the physicality manifestation of this basket that gathers us every year. But it's for the purpose of manifesting this thing out, this art form, this tatau and this maru on the skin of people. And what a beautiful motif to launch us off this year. You know, we have such colorful presentations. We have such great distinctions about families, and the decorations, the flowers, nature. We have distinguished that in so many different ways. But it's for God's purpose. Right? Lest we forget that the reason why we're built this way is for God. And part of these festivities is to discern what that means for our generation, for this year, for our young people. There's a Samoan saying, "E tere a'au tangata nei no wa'au le la'au." Loosely translated, you have more roots as a person than the tree has roots. To put it another way, you are more connected to one another as family than the roots of the tree. So to put it in this context, we have discerned and parsed out what it means to be family in more ways than we can imagine. For what purpose? Suafuina suggests that it's for God's purpose. It's for this purpose that encompasses all of the globe. This purpose that touches every nation, every culture, every people. And our reading this morning is very appropriate. You know, David has been struggling for a long time until he finally became a leader of these people, and then he had this palace built for him. He had the security guards. His enemies were knocking on his door all the time. So he had an opportunity to think, to discern, to ponder. And this is what he came up with. He said, wow, look at what I have accomplished. I have built myself a house. It's all because of God. Therefore, I will build God's temple. So he bounced it off of Nathan, the prophet,
during his generation. And Nathan said, you know what, David? Whatever you want to get done, it's yours. So David said, I'm going to build God's house. I'm going to build this platform where people can discern God and get God the way I got God over the years. Well, we heard the story. We read the scripture. The very next day after Nathan told David that's a go, God told Nathan that's a no. And then God said, you know, you can't contain me. When I was with you in the wilderness, you put me in the tent. Did I ask for a big temple? When we were fighting the enemies, soldiers would carry me in this atola hour. Did I ask for a temple? No. But here you are, you have a temple for yourself. Here you are basking in blessings that I've given you. Your enemies are no longer knocking down your door. And now you think I need a temple? So we all heard the story. The temple was never built by David. It was built by the next generation. All that to say that we are tunumai momoe fatasi. We are these implements. We are these our. But let's not forget the purpose of why we're here. Samoans are very unique in their language, their culture. They have a specific land in the middle of the Pacific Ocean with their name on it. And they also have a system of governance that has kept us peaceful throughout the generations, although it's being tested right now. But I believe with God's grace, peace will reign in our land. So thank you, Sufuena, for this beautiful rendition of what it means to tunumai momoe fatasi. And I think if the committee that originated Tafasi Lafai had come up with this theme earlier on, this festival would have been called the Tunuma Festival instead of Tafasi Lafai. Anyway, the idea is the same. Let's gather together. Let's bring our little contribution. But let's not forget what the purpose is of our lives. We are here to serve God. Yeah. Montela tu whaftai to whaia tu fuena tu sai fo lana folasanga lana tapenanga. Ia le fo i ua utu pupu wai. Ia malu le awhia e maisa le tātou o kalesia. Ia nei foki oa. Ia nei mea sina le tātou o tunu. O tu whasolo mai ia tupulanga mai ia tupulanga. Tani arofa le tua ia mamopere mawetele. Ia to whaia so fuena e tu sai fo i me tofi matiuti. O wala awina pe i ailo me tangata malue. Ia o le tengile nei. La whaina tātou pese, e whai oena nei tātou ina, ia mao la tātou semi, o tātou seleni au ina i nei aso, la tu nātu le Director Tafsi Whai ta le lea ia mana ia, ia a wafo i tōku mama o Tafsi Whai nei tausanga. La tātou pese usanga ia leo wha pese.
Ia lava le tafsa whai le nei o te usana. Nā wai tau au ina i le whasolonga. Ta hau e amatai i le whanu talo. I whaawau e mo nusipuku le whai tu lasi o i a solua. Ia mai a leo na whailere pikiniki le Recreation Park i a solua.
Ia o na so o lea mane workshops i lea so whareile. A whai tātou workshop i nei whasai nei. Ia na whai oele tātou au na recreation park. I na ngata o e lungo le Pultinia, na whu e lungo le website, tafasinawhai.org. Ia mo i lātou e whia awai tau na mama o nei tafasinawhai. Whamamoe e tātou tunuma uma i whamamoema. E pei o na tu i lalo i tātou komiti. Ia me te whaitonu. Ia la tātou whai ule nei sāminga i le te tātou whapa i ai whoa i mo tafasinawhai. Ia ma whai ue lo tātou sāminga. La tātou ifo mantalo i le tua. O mātou sāwina le nei se leni. So soani i a luenga tafasinawhai. Tui whawhangu mai ai mātou le tā ua fo i o mātou tū mama i whanua. Le ngata i le nā a o le tāu mia. I tū mama i whanua le atu rungu. Nā o e lawa mātou whamoemoenga le ni ie. E te sā mia se a inga mo i mātou. Ia o se nofuanga fo i ene nofu ai le tupulanga ma le tupulanga. Mātou te tāpua i sa o loto ai i lawa fio i la mātou mani. Whakau te leine lawa fio le ni mea lofa. E pi ia i bea lo suafa i o mātou te mata. We've come to the end of our worship. It's now time for us to go out into the intersection of culture and theology and discern that which is your will. Would you give us the courage and the boldness to go out and pay attention to what your Spirit is doing in the world? And may we have the courage to manifest your love and grace. Tuma mai o mātou runga, le lofa tunu o te leo Iesu Kiriso o mātou i whaola. Le lofa muti vale o le tua te mā. Man mawhutanga le mo tusia malawa nganga pa ia. Ia lunga le ai mātou malau whanau whatotua i le lorangi au au. Nei se i o i whamavau lawa.